Thibitari-inĩ Ole Nguruoni muthenya wa ũmũthĩ kuma na mĩhang'o mĩingĩ ĩrĩa ĩrambĩrĩirie ũtukũ wa ira thutha wa thogothogo gũtuthũka gatagatĩ ka ndũrĩrĩ igĩrĩ iria kwa mĩaka mĩingĩ cikoretwo cigĩikarania hamwe na thayũ. Makĩria ma andũ 20 marathi na mbere na kwamũkĩra ũrigiti na gũgatuĩka ũmwe wao nĩ akuire kumana na nguraro cia kũrathwo na mũgwĩ. Tukajaribu kudefendi manyumba zetu na watu wetu juu walikuwa wanataka kuua na kuiba na kuchoma manyumba. Sasa tukajaribu kuchunga mpaka leo tukaweza, jana tukaweza jioni. Sasa wakaenda asubuhi tukaamka kwenda kuangalia kwa mpaka yetu sasa wanakuja. So tukaenda tukakutana tukapigana tukijaribu kuwazuia wasichome manyumba. Maafitha atatu wa borithi marerikana kũgurario makĩgeria gũtigithũkania bara ĩyo nake ũngĩ ũmwe areho gũkũ Nairobi kũheo ũrigiti wa mwanya. Casualties who have been attacked with arrows. Yesterday we received 12. We referred 6 because of the severity of the injuries. Today since morning we have received 13. Mũthenya mũgima andũ aya mekwambĩte hema haha taũni-inĩ ĩno ya Ole Nguruoni makĩgeria kũgitĩra indo o rĩrĩ nao arutwo maremirwo gũthiĩ cukuru kũrũmĩrĩra ngũĩ icio. Ni karibu siku ya 4-5. Sasa watoto tuko nao nyumbani hawako shuleni. Sasa wako shule gani na ukiona hii area hii watu wamekimbilia usalama yao. Kama hapa sisi shamba yenu tunashindwa sasa, hii mashamba sio yetu, hatukunyang'anya hawa, tulinunua. Commissioner wa kaunti ya Narok George Natembeya nĩakinyirie itũra-inĩ rĩrĩ kwĩonera hadhara ya ngucanio ici. Sitaki nikitoka hapa nipate mtu anaenda kupigana tena. Maana nikirudi hapa mimi sitaongea na mtu. Itakuwa ni fujo tu, vita. Maana mimi napembeleza watu waweka amani, watu wanaona tunafanya mchezo. Na nyinyi mnajua jukumu la kulinda maisha na mali ya watu ni jukumu la serikali. Mkiona mtaka kuangusha mimi, nitatumia ile nguvu ambayo nimepewa na serikali kutumia kuleta amani hapa na nguvu. Biacara nyingĩ citinahingũrwo nĩ tondũ onjorithia nĩ megwĩtigagĩra gũtharĩkĩrwo. Report Rainoro TV, njĩtagwo Joseph Wachira.